Poštovani slušalci Radio Višegrada, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Ovo je emisija Aktuelnosti, izdanje za srijedu 31. juli 2013. godine. Naši i vaši gosti, kako smo i najavili u našim informativnim emisijama, danas su načelnik opštine Višegrada Slaviša Mišković i narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Miroslav Kojić. Dobar dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan vama i slušalcima Radio Višegrada. Također se pridružujem pozdravima i želim da vas sve pozdravim, a također posebno slušalci Radio Višegrada, odnosno građane opštine Višegrada. Prije nego što počnemo sa razgovorom, ja ću samo naše slušalce da napomenem da ova emisija se emituje uživo. Naši gosti su spremni da odgovaraju na pitanja slušalaca. Pitanja primamo na brojeve telefona 058 630 510 i 630 511. Ukoliko neko od slušalaca želi da mu načelnik opštine na njegovo pitanje odgovori pismeno, treba da se predstavi punim imenom i prezimenom i naravno ostavi svoju adresu. Načelniče Miškoviću, da podsjetimo naše slušaoce i građane, od oktobarskih izbora prošle godine prošlo je 9 mjeseci. Međutim, lokalna vlast nije tada preuzela, da kažemo, vlast u opštini Višegrad, nego je praktično to se desilo krajem decembra 2012. godine, to je zbog nekih zakonskih odredbi, je li tako, Centralne izborne komisije. Možete li nam vi u kratkim crtama prezentovati vaše aktivnosti u proteklih 7 mjeseci, dakle od kraja decembra prošle godine do evo danas? Da, u pravu ste, iako su izbori bili 7. oktobra, dok su objavljeni rezultati izbora i dobile se licence, prošlo je zakonski maksimum vremena. Ja sam preuzeo licencu tek 15. novembra, a vlast u opštini Višegrad konstituisala se koncem decembra ili 23. Ako uzmemo u obzir da je januar mjesec pun praznika, faktički mi smo na raspolaganju imali svega 6 mjeseci da realizujemo dio od zacrtanih planova koji smo obećali građanima u predizbornoj kampanji. Ono osnovno što vlast na čijem sam ja čelu želi da prezentuje ovome narodu jeste da ona želi biti njegov servis, a ne njegov gospodar, i u tom smislu ja sam uveo u praksu da petkom sa svojim najbližim saradnicima odlazim direktno na noge građanima određene mjesne zajednice. To smo zbog ovih vrućina, ja sam imao nešto zdravstvenih problema, prekinuli i čim se malo vrijeme konsoliduje, nastavit ćemo sa tom praksom. Sljedeća stvar koju želim da istaknem, a koju smo u ovome periodu realizovalo vezano za predizborna obećanja, to je razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, zatim razvoj održavanje, unapređenje održavanja komunalne infrastrukture. To su dva segmenta po meni izuzetno bitna. Infrastruktura u Višegradu je rađena na improvizirajući način, stihijski, bez dugoročnih projekata, i izuzetno je teško održavati u ovakvom stanju kakva jeste. Naročito što se tiče putne infrastrukture, sve dosadašnje vlasti nastojalo se da razvijaju komunalnu infrastrukturu, a niko nije vodio računa o tome kako istu održavati. Ja i moji saradnici ćemo tome dati prioritet, jer čemu postojeća infrastruktura ako je ne budemo održavali na valjan način. S tim u vezi ove godine ćemo komunalnom preduzeću da nabavimo neophodnu mehanizaciju u vrijednosti od cirka 500.000 maraka bez PDV-a, i onda ćemo biti sigurni da možemo da ovaj grad koji nazivamo turističkim, koji a u turizmu vidimo i neku perspektivu, možemo održavati na adekvatan način. Gospodine Kojić, evo i vi kao narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, kako vi vidite rad lokalne vlasti za ovo proteklo vrijeme? Samo kratko da se nadovežem na izlaganje načelnika Miškovića. Kao što je rekao, u ovih, evo kažem, 7 mjeseci situacija opštine Višegrad je kao
i u cijeloj Republici Srpskoj, što sigurno za naše građane ništa novo nije, veoma teška i složena, našto na privrednom planu. Mi smo ovdje zatekli ogroman broj nezaposlenih. Također je tu jedan ogroman problem što među tim nezaposlenih ima jedan veliki dio ljudi koji su u nekoj životnoj dobi između od 50 godina pa naviše, znači jedna kategorija ljudi koju faktički vrlo teško neki novi poslodavci mogu uzeti u obzir i krenuti na nekakav novi vid zapošljavanja sa njima, nisu, da kažem, stekli nikakve uslove za penziju, a ne mogu se tako lako ne zaposliti. I pored njih jedna druga kategorija nezaposlenih je veoma bitna, to je naša omladina na kojoj treba da počiva budući razvoj i Višegrada i Republike Srpske. Međutim, jedan sistem u kome je velika nezaposlenost, u kome je omladina izgubila osjećaj za budućnost, za perspektivu je veoma težak i mi se nadamo, bez obzira na sve ovo, da svu situaciju kada se sagleda, da možemo iznaći određene korake, određene poteze povući koji će sigurno pokazati da mi razmišljamo drugačije i da ćemo se ovim pitanjem pozabaviti mnogo ozbiljnije nego naši dosadašnji prethodnici. I u tom kontekstu načelnik je pomenuo evo niz ovih aktivnosti, a to ćemo sad moći malo konkretnije elaborirati, od poljoprivrede pa dalje šta se sve planira uraditi kako bi se na neki alternativan način pristupilo zapošljavanju, a mi moramo znati da upravo politiku zapošljavanja vodi vlada, a ne opština. Međutim, oni nažalost iz ove naše vlade koja vrši totalno urušavanje Republike Srpske svu krivicu žele da prebace na opštine, na načelnike, pogotovo kako je posle 2012. godine ogroman broj opština preuzeli načelnici iz opozicije, a sva sredstva koja se ubiraju iz opština idu i dalje u vladu. Znači, to je jedan problem s kojim se susreću naši načelnici i ove lokalne zajednice, ali kažem, o tome ćemo imati vremena kasnije pa ćemo malo više porazgovarati. Da, upravo razgovarat ćemo o svim temama koje su aktualne u našoj lokalnoj zajednici, ali evo upravo vi ste pomenuli nezaposlenost. Svjesni smo da je to u većini opština u Republici Srpskoj veliki problem, dosta je teška situacija. Načelniče, na koji način vi planirate ublažiti nezaposlenost, otvoriti radna mjesta, uopšte riješiti ove probleme? U ovakvom ambijentu privrednom kakav jeste trenutno, gdje je maksimalna centralizacija vlasti na nivou Republike Srpske, lokalne zajednice su dobrim dijelom limitirane. Pored toga, zakonska regulativa koja je izuzetno stroga i koja je u funkciji punjenja budžeta je ta koja na jedan način limitira zapošljavanje radnika. Porezi na plate i doprinosi su izuzetno veći, oni su sada oko 66% na bruto lička primanja. Ugovori o djelu su povećani, doprinosi sa 10% za doprinose na PIO i oni iznose 33%, tako da to u mnogome limitira razvoj zapošljavanja kako u privatnom tako i u društvenom sektoru, jer mnogi dio zarada mora da se izdvaja za te namjene. Mi kako razmišljamo, mi prije svega mislimo da u poljoprivredi možemo da napravimo dobar kapital koji će ostajati u Višegradu i da dio radnih mjesta u prvi mah obezbijedimo u tom sektoru, zatim u sektoru održavanja infrastrukture i treći sektor gdje vidimo da u ovom prvom dijelu vlasti možemo da otvorimo nova radna mjesta jeste vezano za turizam i u tom smislu smo i izvršili kupovinu turističkih objekata i trgovinskih objekata u ovome gradu. Za prvih 6 mjeseci ove godine ostvarili ste i značajan višak prihoda nad rashodima. U budžetu najavili ste rebalans budžeta za neko od jesenjih zasjedanja Skupštine. Šta se planira od tih sredstava? Vidite, prošle godine smo imali budžet koji je bio u svrhu predizborne kampanje i u njemu smo imali faktički 10,5 miliona planiranih sredstava. Nažalost, on se nije u potpunosti realizovao zbog toga što je bila loša hidrologija, tako da neki započeti projekti su ostali bez financijske podrške. Mi smo ove godine
za 6 mjeseci imali ovako stanje kako ste vi malo prije pomenuli. Izvorni fiskalni prihodi su nam manji, prije svega od PDV-a, a potom i od poreza na lična primanja. Međutim, zahvaljujući dobroj hidrologiji došli smo u poziciju da imamo na 6 mjeseci, što ne mora znači da će tako biti na kraju godine, dio sredstava koja ćemo usmjeriti u kapitalne investicije. Sada ne bi da prejudiciram, kasnije ćemo nešto o tome reći, ali mora to sve da prođe skupštinsku proceduru. Ja bih se samo kratko nadovezao kada je načelnik već spomenuo hidrologiju, odnosno to svi znamo da se radi o hidroenergiji koja je ovdje u Višegradu jedan od glavnih izvora opstanka grada Višegrada. Ja kao narodni poslanik, a i mi sad kao lokalna vlast, glavnu bitku vodimo da se napokon riješi pitanje hidroelektrane Bajina Bašta. Evo ja već 3. godinu donijeli smo niz nekakvih zaključaka, dole održali u Vladi Republike Srpske niz sastanaka. Ja moram otvoreno i javno da kažem, dok je ova Vlada, teško ćemo mi uspjeti da njih ubijedimo da i na ovom istočnom dijelu treba da se odredi dio sredstava, da narod treba normalno da živi. Znači, sve što smo prezentovali je jasno, sve je na papiru. Vlada Republike Srbije 20 godina ne plaća nikakve apanaže niti doprinose po zakonu o potopljenom zemljištu koje je bila dužna. Radi se o velikim sredstvima. Mi smo pokušali na sve načine. Na zadnjem sastanku smo čak rekli da nije više ni bitno kako ćemo riješiti dosadašnja dugovanja, nego da krenemo u godišnjim plaćanjima redovno za ubuduće. Evo sada čekamo rezultate šta će nam odgovoriti iz Vlade Republike Srbije. Znači to bi bilo veoma, veoma bitno za razvoj Višegrada i za njegov budžet i planiranje tih sredstava, a također imamo još jednu ovdje veoma negativnu stvar vezano za hidroelektranu Višegrad. Mi svi znamo da hidroelektrana Višegrad daje najmanje opštini Višegrad, ako kažemo u poređenju sa druge dvije hidroelektrane Trebišnicu i Bočac. Zašto je to tako? Zato što jednostavno vladajuća garnitura sve sa istoka od prirodnih bogatstava prevlači na zapad. I mi kad to kažemo, često nas napada da mi dijelimo Republiku Srpsku. To apsolutno nije tačno, nego jednostavno ne možemo dozvoliti da mi koji ovdje pored nekakvih blagodeti od ove hidroelektrane imamo nažalost štetne posljedice, ne možemo dozvoliti da odavde najveći dio novca se odlači tamo na taj zapadni dio i da naš uvaženi predsjednik Dodik jednostavno raspolaže sa tim novcem onako kako on žele, nekako zakon nalaže. Samo kad bi riješila ova dva slučaja, ja vam garantujem da bi budžet opštine Višegrad bio u najmanju ruku povećan za 1/3, a da ne kažem i više, i možete zamisliti koja bi onda sredstva imali, kako bi mogli dalje planirati i raspolagati, i jednostavno bi život u ovom gradu bio sasvim drugačiji. U ovom kontekstu ja moram još jednom ponoviti, ja to stalno govorim, mi smo optimisti jer smo uveliko krenuli ove aktivnosti. Ukoliko se ovo ne desi sad, to se mora desiti kod sljedeće vlade, jer tu dileme nema da se može nastaviti dalje ovako, da odavde odlaze sredstva koja su dobivena od prirodnih bogatstava i da na to niko ne reaguje. Samo malo da se nadovežem na poslanikovo izlaganje. Mi svi dobro znamo da se za zapošljavanje izdvaja 1% na bruto lična primanja i da ta sredstva akumuliraju na nivou Republike Srpske. Sada da li se ona i kojim dijelom vraćaju od opštine do opštine zavisi od političke volje aktuelne vlasti. Međutim, ja kao što malo prije rekoh, mi ovdje moramo da razumimo sve te okolnosti i da uložimo maksimum u zapošljavanje. Prije svega mi imamo u oblasti poljoprivrede tako dobre posticajne mjere za razvoj poljoprivrede i samo zapošljavanje u poljoprivredi što nema ni jedna opština u Republici Srpskoj. Mi treba da izmijenimo dosadašnje navike osoba koje žive na selu i da ih omogućimo da se bave intenzivnim razvojem i sigurno da tu imamo velike rezerve za zapošljavanje. Zapošljavanje u oblasti infrastrukture i vezano za turizam također postoje. Analizirajući novonastalu situaciju sa kupovinom
imovine od bivšega Panosa i ugostiteljstva i izgradnjom Andrić grada malo je u odnosu na prethodne godine pojačan promet turista kroz Višegrada i javio je se problem parking mjesta. Na jedan način koji nam je omogućao trenutak razriješili smo te parking mjesta i analizom šta u budućnosti raditi vidjeli smo da nam se na parkinzima na stotine hiljada maraka odlijeva zato što ne naplaćujemo taj parking i evo samo na parkinzima možemo da zaposlimo neki 6 do 8 ljudi. Druga stvar je vezano za infrastrukturu, održavanje njeno, kao što sam rekao, komunalno preduzeće gdje za opsluživanje mehanizacije, održavanje seoskih puteva mehanizacijom kojom ćemo primiti i na klasičan način također ćemo moći da zaposlimo 10-ak radnika. To za početak nije malo, ja bi bio najsretniji načelnik kada mogu da zaposlim sve 2500 radnika, ali prosto ne zavisi sve od mene nego od niz faktora koji ograničavaju te želje. Ja se izvinjavam voditelju, kako smo ja i načelnik krenuli, nama izgleda voditelj uskoro neće biti ni potreban. Šalim se naravno, samo još nešto da se nadovežem na ovu konstataciju. Moram javno da kažem, jer u ovom gradu, nažalost, ima mnogo ljudi koji šire dezinformacije. Ja se često zapitam šta je to kod tih ljudi koji više vole da šire dezinformacije i da u narod unese nemir, nego šta to prevlada kod njih da oni to više vole da rade nego da podržavaju nešto što je dobro, što je pozitivno. Ja ne mogu da vjerujem da u ovom gradu postoji iskren, pošten i odgovoran čovjek koji neće podržati ovu zadnju aktivnost načelnika opštine i normalno cijele ekipe sa njim oko kupovine ovih objekata. Znači ja to ne mogu da vjerujem, ali nažalost evo doživljavamo da ti veliki, da ne kažem, branioci interesa Višegrada kritikuju to. Znači oni kritikuju sve. Samo jednu činjenicu da napomenem, molim vas, koja je veoma bitna u ovoj situaciji. Nije opština Višegrad nikada u svojoj imovini i u svom vlasništvu imala Panos i UPI. Valjda svi znamo koji smo živjeli prije rata, imali bar malo godina, da je UPI bio jedan od najvećih trgovinskih lanaca u Bosni i Hercegovini, pa i u bivšoj Jugoslaviji, a da je Panos bio najveće ugostiteljsko preduzeće opštine Višegrad. I u nesretnoj privatizaciji, znači, koju je donijela ova aktualna vlast, gdje je Agencija za državnu privatizaciju prodala taj kapital. I sada, posle toliko godina, došli su ljudi koji su shvatili da je ti objekti jednostavno moraju da se vrate u državno vlasništvo. U ovom slučaju nema nikakve drugih firme nego opština Višegrad i zato se pristupilo toj kupovini. I sada se nalaze dušebrižnici koji pričaju nekakve priče, truju ovaj narod i pokušavaju na sve načine da devalviraju sve ono što ova vlast učini dobro. Ja vam odgovorno poručujem, mogu da pričaju šta hoće. Svaki potez ove vlasti je pod lupom javnosti, ali one je dobronamjerne, sve radimo u interesu javnosti i ovoga grada i sve će to na kraju biti onako kako smo dogovorili u predizbornoj kampanji i onda ćemo vidjeti kako je ko i na koji način branio i zastupao interese Višegrada. Gospodine Kojić, opština Višegrad je kupila objekte koji su u imovini preduzeća Panos i Srbinje putevi. Međutim, vi ste time, kako kažete, Višegradu vratili srce i dušu. Pojavili su se određeni problemi posljednjih dana, pričalo se o tome u medijima dosta. Hoćete nam objasniti u čemu je tu u stvari bio problem? Zašto je bila zatvorena bašta hotela, jedna od najljepših bašti na relaciji od Beograda do Dubrovnika, kako kažu? Pa ja se slažem s tim, ja sam kažem da je to najljepša bašta na području bivše Jugoslavije. I to je konstatacija svih turista koji dođu i provedu bar malo vremena u toj bašti sa divnim pogledom na prelijepi Višegradski most Ćupriju na Drini. Mi kada smo realizovali ovu kupovinu, imali smo tada dvije mogućnosti. Da zatvorimo hotel i da upravo prekinemo rad i bašte i hotela i da dio ljudi koji rade u toj bašti ostanu privremeno bez posla zato što opština Višegrad ne može da se bavi ugostiteljskom djelatnošću dok ne organizuje i ne registruje firmu koja se time bavi. Zato nam treba sigurno mjesec, 2 dana. I mi smo dogovorili sa ranijim vlasnikom, ovdje to otvoreno govorim, da on i dalje radi tih radnika ostane, da on gazduje hotelom do 1. oktobra, a u međuvremenu dok mi registrujemo firmu, a da mi sa otplatama naših rata za kupovinu
kupovinu imovine krenemo tek od 1. oktobra. Znači, dobro i bivšem vlasniku, dobro prije svega radnicima, a i nama, a i gradu Višegradu ta bašta ne bude zatvorena. Međutim, kada smo mi to radili, upravo ovi dušebrižnici o kojima sam ja malo pregovorio, iz raznoraznih privatnih kuhinja i svoje zlobe koje osjećaju prema Višegradu su pozvali te nekakve inspekcije koji su došli tako bahato, tako bezobrazno, čak 4 inspektora, dvojica sa podružnice Istočno Sarajeva, dvojica iz Banja Luke, i kada su vidjeli, uletili jer su mislili da je opština Višegrad nezakonito ušla u posjed hotela, kada su vidjeli da to nije to, onda nisu znali šta će od sebe. Ja sam reagovao na televiziji, međutim jednostavno želeći da više oko toga ne držem prašinu, ja sam to pustio i evo sad ovih dana vidimo da počne polako ponovo to da radi. Znači to je jedna užasna stvar, nešto nevjerovatno da ljudi svoji neki ličnih interesa pokušavaju da sve živo učine da bi samo ovaj Višegrad nazadovao, a u stvari se kriju iza nekakvih patriotskih namjera, iza nekakve svog dušebrižništva o gradu Višegradu. Ima tu još drugih faktora koji su vezani za neke aktivnosti u ovom kompleksu Andrić grada, ali ne bi o tome sada da govorim, svi mi to Višegrad dobro znamo, svi smo mi ovdje Višegrad dovoljno svjesni svega i lako je izvući prave zaključke. Dobro, hvala vam za ovaj dio razgovora. Ja ću samo da napomenem naše slušalce, dakle pitanja gospodinu načelniku Miškoviću i narodnom poslaniku Kojiću možete postaviti na brojeve telefona 058-630-510 i 630-511 ukoliko želite da vam načelnik pismeno odgovori na vaše pitanja. Naravno, predstavite se imenom i prezimenom i vašom adresom. Načelniče, vaša parola u predizbornoj kampanji je bila da bez jakog sela nema jakog grada. Dakle, vraćamo se opet na poljoprivredu. Da, ta parola nisam ja izmislio, to je iskustvo velikih zemalja ili drugim rječnikom rečeno za ekonomsku nerazvijenost određene opštine osnovni razlog je nerazvijeno selo. Mi smo to dobro shvatili i fokusirat ćemo se na razvoj sela i poljoprivrede i zato smo odvojili 10% budžeta i odvajat ćemo i u buduće kako bi odgovorili adekvatno upravo tom razvoju. Pored posticaja koje smo za sve vrste proizvodnje planirali za posticaje za mehanizaciju, ono što želim ovom prilikom posebno da istaknem jeste da sam ovih dana završio pregovore sa Razvojnom bankom i imat ćemo i plasman kreditnih sredstava u iznosu od 250.000 po izuzetno povoljnoj kamati. Ja bih volio da je ona niža, ali od 3,2%. Ja mislim da nijedna opština nema takvu kamatu, a da bi ostvarili takvu kamatu i povoljnosti poljoprivrednim proizvođačima, ja sam napravio jedan garantni fond od 50% kako bi rizike kredita sveli na minimum. Pored toga, kad govorimo o poljoprivredi, želim da naglasim da ćemo i u buduće to raditi i da se poljoprivrednici ne libe za nabavku mašina, za sijanje novih zasada, da ćemo mi u potpunosti i blagovremeno ispunjavati svoje financijske obaveze. Usput da kažem da iste te poticaje imaju od vlade. Koliko vlada tu kasni, šta će tu biti, tu odgovornost neću da preuzmem na sebe, ali mi i dan danas imamo dovoljno sredstava da ispunimo sva naša obećanja. U tehnici realizacije i podnošenja zahtjeva tu ima malo nemarnosti i samih proizvođača, malo ima tu i tehničkih problema, jer sve komisije treba da obiđu veliki broj sela, malo je komisija, malo imamo i terenskih vozila, ali i to ćemo u perspektivi razriješiti i mislim da ćemo biti operativniji. Samo neka ozbiljno pristupe ovoj grani, a opština će stajati za njih. Pa opet ću se malo dovezati na našeg načelnika, on je malo skroman pa neće da pomene neke činjenice, ja ću to morati. Mi kada smo bilazili kampanju i kada smo bilazili župu koja odgovorno tvrdi i takav je stav Srpske demokratske stranke, još uvijek ima šanse da se spasi u poljoprivrednom smislu govoreći, još uvijek ima ljudi koji bi mogli da se malo ozbiljnije bave poljoprivredom, a samim tim riješe i zaposlenje sebe svojih članova porodice. Tada smo čuli od ljudi da im je potreban kombajn na tom području, bez njega ne mogu ništa. Kada smo došli na vlast, kroz analizu svih tih činjenica,
gospodin Mišković je odlučio ne da kupi kombajn samo, nego je kupio kombajn, 3 traktora, i to ne sama traktora, nego traktore sa priključnim mašinama koji će, znači, ujedno i za čišćenje snijega. Znamo da je oko čišćenja snijega najveći problem po ovim selima koja su normalno zabačene u zimskim uslovima, tamo maltene može desiti prava katastrofa. Kupio 6 balirki i kupio 1 sijačicu. Molim vas, to nikad u istoriji Višegrada i prije ratnog i posle ratnog nije uradila ni jedna vlast. I to moramo jasno da naglasimo. A sve u cilju da u tom dijelu pokušamo da napravimo poljoprivredu do tog nivoa da bude samo održivi opstanak poljoprivrednih proizvođača. I ako na taj način riješimo 50, a hoćemo sigurno 50 novih radnih mjesta, mi smo postigli ogroman cilj. Također druga veoma bitna stvar u poljoprivredi koju također načelnik trenutno nije pomenuo, a to je pokušaj plantažnog, odnosno jednog prinosnog bavljenja uzgojem malina na ovim prostorima. Vi znate da su ljudi išli stalno u maline, brali maline i da su na taj način zarađivali za svoj goli opstanak, a sada smo u saradnji sa mojim kolegom poslanikom Lazarom Mirkićem, koji je jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača, pravi poljoprivredni magnat na teritoriji Republike Srpske pa i šire, koji ima svoju hladnjaču u Kopačima, napravili takav ugovor u kome će ljudi već siju ili će zasijati preko 60 duluma plantaža malinjaka, od kojih će sigurno moći da održavaju sebe i svoje porodce. Znači, obezbeđeno je sve i na kraju, što je najvažnije, obezbeđen je otkup, i to je ono kad se zaokruži jedna kompletna cjelina, i mi smo na tome zahvalni i koristim i ovu priliku da vam se i ja posebno zahvalim i kažem da je to nešto na čemu ova vlast insistira i u čemu načelnik Mišković, kao što sam govori, vidi prosperitet i nekakav daljni razvoj ovog našeg ovdje područja koje sigurno nije zanemarljivo ni u poljoprivrednom pogledu. Načelniče Miškoviću, svjesni smo svi dosta problema i u lokalnoj zajednici na nivou Republike Srpske. Boračka organizacija je u jako teškoj situaciji, borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi. Na koji način će opština pomagati i kako pomaže ovoj kategoriji? Sadašnja situacija je takva da slobodno mogu da kažem da su ove kategorije podcijenjene od strane vlasti. Mi na lokalu smo svjesni te činjenice i želimo da vratimo nivo tim kategorijama, i zato sam ja ove godine budžetom planirao 210.000 konvertibilnih maraka za tu kategoriju stanovništva, a do sada je bilo nekih 135.000. Posebno što želim da istaknem ovom prilikom, da je po prvi put porodicama koje imaju izuzetne troškove i emotivne i ostale boli, obzirom da su njihovi najbliži po raznim kazamatima širom svijeta, za te naknade troškova odlučili na godišnjem nivou da dodijelimo po 3.000 konvertibilnih maraka. Nažalost, mimo moje volje, odlukom boračke organizacije, to se ne isplaćuje kvartalno, već sada odlučili da mjesečno isplaćuju po 250 konvertibilnih maraka. Ako je to tim porodicama bolje, ako se oni s tim slažu, ja nemam ništa protiv. Ukoliko misle drugačije, slobodno neka se obrate meni i mi ćemo izmijeniti taj način. Ja znam da i ova sredstva nisu dovoljna tim populacijama, ali koliko imamo sredstava, onako ćemo ih solidarno rasporediti. Ja dok sam načelnik, te kategorije će sigurno imati prioritet. Gospodine Kojiću, evo i vi imate neki komentar na ovaj. Kako da ne, to je jedna od godućih pitanja i jedan ogroman problem Republike Srpske. Ja moram samo da dodam jednu činjenicu, kao narodni poslanik sam akter svih dešavanja u prošloj godini, a to znaju naši i slušalci, a i gledalci, da je katastrofalni zakon o PIU i zakon o pravima boraca ne samo doveo do socijalne bijede ove kategorije, nego doveo do moralnog poniženja, što je najgore. Znači, ovi ljudi su totalno moralno poniženi i obespravljeni kao nijedna populacija u okruženju koju je stvarala i stvorila Republiku Srpsku. A šta je glavni razlog toga? Ja sam to javno rekao u mojim nastupima na Skupštini. Glavni razlog, to ću opet ponoviti, jeste neadekvatno rukovodstvo boračkih organizacija, kako na lokalima, tako i u
vrhu Republike Srpske. Znači ti predstavnici boračkih kategorija koji treba da se bore za svoje članstvo, oni jednostavno gledaju samo isključivo svoje lične interese. To je tako vidljivo bilo posle usvajanja ovih zakona, da je to sada pitanje kako i na koji način se to može ponovo vratiti u jednu situaciju koja bi koliko toliko mogla da zadovolji potrebe ovih ljudi. Još jedna velika stvar je nezaposlenost ovih kategorija. To je ono opet na čemu umjesto da radimo na tim pitanjima i ti koji njih predstavljaju da se bore za to, oni zajedno u saradnji sa ovom vlasti rade na tome da se još više pogorša status ovih kategorija. Bez obzira na izraženu migraciju proteklih godina kada je Višegrad u pitanju, Višegrad ipak grad omladine i sporta. U sportskim klubovima aktivno je uključeno oko 500 sportista, u 2 višegradska kulturno-umjetnička društva dodatnih 300 omladinaca. Njihove aktivnosti su i podržane od strane opštine Višegrad, je li tako, načelniče? Da, i tu smo izdvojili značajna sredstva, značajan dio sredstava više nego u proteklim godinama. U prošloj godini je za takmičarski sport bilo izdvojeno 265.000 konvertibilnih maraka. Ove godine smo to povećali na 365. Međutim, ja moram da šire elaboriram problem. Ovaj problem je vezan uopšte za demografsku politiku koja je katastrofalna u Republici Srpskoj i koja ništa nije bolja u opštini Višegrad. Mi smo u depopulaciji, u opštini Višegrad svake godine je manje i manje stanovnika i mi pored izdvajanja u sport izdvajamo značajna sredstva i u razvoj nataliteta u smislu da svako rođeno dijete izdvajamo po 500.000 maraka, a treće i naredno po 700 maraka, da za porodice koje ne rade ili imaju primanja ispod 500 maraka mjesečno do navršene godine djeteta dajemo po 100 maraka, zatim vezano za liječenje steriliteta dajemo po 1000 maraka, već je tu u ovoj godini bilo 5 osoba, za vantjelesnu oplodnju treći pokušaj i narodni po 5.000 maraka i tu su bila 2 slučaja. I posebno što je bitno za predškolske ustanove, obdanište za drugo dijete čiji roditelji primaju ispod 1000 maraka, opština snosi troškove 50%, a za treće 100%. Sve sportske rezultate opština umije da prepozna, da cijeni i uvijek ćemo organizovati prijem zaslužnih sportista koji pronose slavu Višegrada, kao i dobrih učenika koji osvajaju dobra mjesta na regionalnim i višim takmičenjima. Lično smo bili pokrovitelj i to nam je drago i nastojat ćemo regionalnog takmičenja iz matematike za istočnu Hercegovinu i romanijske opštine. U dogovoru sa direktorom srednje škole bit ćemo nesebični u pomoći da se sportskim rekvizitima opremi postojeća fiskulturna sala srednjoškolskog centra, jer tamo niti imaju strunjače, kozlići, konji sa svataljkama i sve ostale sprave vezano za gimnastiku. Tome moramo udovoljiti tokom naredne godine. Ono što je jako bitno za omladinu jeste da moramo izmijeniti školovanje kadrova u srednjoj školi. Razgovarao sam sa direktorom, mi moramo pokrenuti aktivnosti da otvorimo odjeljenje poljoprivredne škole i odjeljenje energetičara, jer prosperitet ovoga dijela jesu energetski objekti, a mi uopšte ne školujemo te
kadrove, a oni koji su izrasli su pred penziju i mora ih neko naslijediti u budućem radu. Kada smo već kod omladine, treba svakako da pomenemo da ste nedavno potpisali ugovore sa 82 studenta o stipendiranju od strane opštine Višegrad. Povećali ste njihova mjesečna primanja. Vi ćete nam reći kolika su sad, koliko se izdvaja za stipendiranje i najavili ste neke izmjene u odluci kada je stipendiranje u pitanju. Da, ove godine mi stipendiramo 103 studenta, 20 studenata je redovno upisalo novu godinu i steklo uslove na taj način da protuže stipendije, a 82 studenta su skoro potpisala ugovor. Stipendije su na godišnjem nivou isplaćuju 10 mjeseci u iznosu od 120 konvertibilnih maraka, i tako da smo u odnosu na prošlu godinu za 50% povećali, blizu 50% broj stipendista. Ono što meni sada smeta i gdje ću dati maksimum da ispravimo tu grešku u budućnosti je blagovremeno isplata stipendija, tako da ćemo ove godine već u novembru mjesecu raspisati, u oktobru mjesecu raspisati konkurs kako bi u novembru počeli redovno da se izmiruju stipendije onim studentima koji ih ostvari. Još jednom samo da napomenem slušalce, brojevi telefona na koje možete postavljati vaše pitanja su 058-630-510 i 630-511. Neka pitanja su vam već pristigla, međutim dosta je tema za razgovor. Ono što je svakako uvijek aktualno u Višegradu je turizam. Višegrad je uvijek bio turistički grad i prije mnogo godina, evo i sada mu vraćamo i srce i dušu. Tu se svakako treba dotaći rekonstrukcije mosta Mehmet Paše Sokolovića. Pripreme su već u toku. Nedavno je bio kod vas u kabinetu jedan sastanak sa predstavnicima ove turske razvojne agencije TIKA. Dokle se stiglo, načelniče, sa tim radovima? Ćuprija je jezgro grada, pogotovo kada je turizam u pitanju. Ćuprija je jezgro grada, nukleus Ćuprija je ta koja je bila motiv da Andrić postane Nobelovac i sve priča o Višegradu se upravo veže za Ćupriju. Zbog toga sam izuzetno zadovoljan što će u mom mandatu da se izvrši sanacija i restauracija mosta. Za to radove turska je agencija TIKA razvojna obezbijedila oko 5 miliona evra i kao što vidite radovi su u toku. I to je jedan primjer kako se u ovome gradu manipuliše, kako ima izuzetno značajan broj zlonamjernih i nedobronamjernih i počeli su da pričaju razne priče kako od tog projekta neće biti ništa, kako smo mi samo zamajavali narod i tako dalje, nego da ja pređem na ono što će se u perspektivi dešavati vezano za te radove. Osnovni problem s kojim smo sada suočeni, a na meni kao načelniku je zadatak da iskoordiniram i da napravimo ovdje sastanak drugi kako bi se dogovorili o režimu rada dvije hidroelektrane i spuštanju kvote, odnosno nivoa vode, da bi se mogli poslovi na sanaciji stubova mosta uraditi valjano i na vrijeme. A da bi to uradili, moraju se uključiti i vlada Republike Srpske i vlada Republike Srbije, te agencije odnosno direkcije za proizvodnju struje. To moramo da radimo brzo kako nam ne bi isteklo vrijeme i ja sam već upustio ponovo mailove i dopise, a već sam razgovarao sa našim ministarstvom energetike i uspostavljena je veza i sa ministarstvom energetike Srbije i nadam se da će to završiti na zadovoljavajući način. Sama tehnologija izrade sanacije temelja mosta radit će se iz dva dijela, jednim zagatom koji će obuhvatiti pola stubova, a kroz drugu polovinu će teći Drina i drugi dio gdje će se voda propustiti kroz sanirane stubove, a zagat će biti na drugoj strani. Poslije toga će uslijediti i restauracija, saniranje tijela mosta,
tamo gdje je oštećen i pjeskarenjem će se vratiti onaj sjaj koji most i zaslužuje, a na kraju osvjetljenja. Kada je turizam u pitanju, imamo li još nešto, načelniče, da pomenemo što je bitno vezano za ovu temu? Šta je u planu još? Naravno da imamo sanacijom mosta, izgradnjom Andrić grada, stvaraju se baza za budući razvoj turizma i upravo je tu bio jedan razlog zašto smo se mi opredijelili za kupovinu malo prije pominjanih objekata, a na nama je da brzo formiramo jednu preduzeće za turizam i ugostiteljstvo, da tu uposlimo dio radnika, prije svega nukleus stručne radne snage, kako bi razvijali taj segment privrede u našem gradu, a samim tim poboljšavali uslove života i sve ostale segmente u gradu. Da se dotaknemo malo i lokalne uprave, evo vi ćete nam reći na koji način ona funkcioniše. Ja ću da kažem da ste vi opredjeljeni za regionalnu i međudržavnu saradnju. S tim u vezi nedavno je potpisan sporazum između opština Stare Hercegovine sa gradskom opštinom Obrenovac o bratimljenju. Prvo što moram da istaknem vezano za lokalnu upravu, a sa željom da se dobronamjerno shvatim, je to da nisam zadovoljan sadašnjim radom lokalne uprave, njenom organizacijom i shvatanjem zaposleni šta je to lokalna uprava i šta treba da radi. Ja sam na početku emisije rekao i uvijek u predzbornoj kampanji da opštinska vlast, odnosno lokalna uprava, treba da bude servis, a ne gospodar građana. Mi moramo da se pomirimo činjenicom da razne strukture građana dolaze tu, različitog obrazovanja, različitog znanja i različiti u svim segmentima. Mi to u opštini moramo da shvatimo i uvijek nasmijani da stojimo na raspolaganju, da budemo njihov servis i da im pomognemo da riješe svoja pitanja. Pored toga moramo da imamo inicijative da unapređujemo svakodnevno svoj rad, da imamo viziju šta i kako sutra. Bojim se da u ovom trenutku to ne radimo, da smo se prepustili jednoj stihiji i što je najcrnije, dosadašnje iskustvo je naviklo i zaposlene u opštini, a i vjerovatno moji prethodnici su tako radili, da sve načelnik treba da rješava, da on svugdje presjeca, a ne da se jednom dobrom organizacijom odgovori svim potrebama grada i građana Višegrada. Ja moram ovdje da navedem jedan primjer. Neka u Višegradu imamo 3000 porodica i u godini dana neka je 300 radnji, ostalo su subote, nedelje, godišnji odmori, i kad bi svake porodice ja primio po jednog člana, predstavnika 3 porodice, ja ništa ne bi drugo mogao da radim u ovome gradu, jer bi morao da primim po 10, po pola sata, to je 5 sati. Ja molim građane da me u tom smislu razumiju, jer ja prije svega treba da budem menadžer i da razvijam ovaj grad u privrednom i ekonomskom smjeru, a onda će na taj način njihovi problemi biti najadekvatnije rješenja. Ali im kažem da želim neposrednost sa njima, tako što ću i dalje svaki petak obilaziti mjesne zajednice, a u perspektivi, kad se završe godišnji odmori, napravit ćemo i jedan dan načelnik sa građanima Višegrada, otvoreni dan za građane Višegrada u Domu kulture, gdje možemo da imamo neposrednu komunikaciju. Samo kratko da se dovežem na ovo izlaganje gospodina Miškovića, to je upravo suština svih problema. A ja ću biti još i otvoreniji. Razlog zašto svi skidaju pod navodnim znacima odgovornost sa sebe i šalju stranke na načelnika i njihov nerad. Znači, kada predstavnici pojedinih odeljenja u lokalnoj upravi shvate da su oni taj servis koji treba da riješe sve probleme sa građanima, onda tu više neće biti problema. Nego je činjenica da sve što se ne zna, ne može ili neće da uradi, naviknuti do sada ide kod načelnika. Pa šta može načelnik uraditi?
Čovjek je rekao sad ne možemo svaki dan samo primati stranke i šta će od toga, ništa. Opet mora vratiti na nadležno da radi svoj posao. Tako da ja apeliram na građane da shvati da se određene promjene u načinu ponašanja i načinu razmišljanja moraju raditi u svemu, pa i u načinu shvatanja lokalne uprave, u ponašanju sa građanima i građana sa lokalnom upravom, da bismo jednostavno mogli da idemo dalje, da napredujemo, jer nama je jedan od najvećih problema zapošljavanje. I mi smo to 100 puta rekli i ja ću opet ponoviti, molim vas, to je jedan problem. Sve ovo što mi pričamo, mi smo svjesni i pritišće nas kao Damaklov mač za vratom problem zaposlenja i mi znamo da je to nešto što svako teži i ponaša se da to pokušava da riješi na najbolji mogući način. Evo ja odgovorno tvrdim, mi vodimo svaki dan, ja sam jučer bio na određenim razgovorima i vrlo je teško, vjerujte. Problem je zato što investitori jednostavno zbog nesigurne situacije, stanja i slike u društvu, pogotovo u Republici Srpskoj, bježe od investiranja u ova područja. I onda sada treba biti toliko mudar i toliko pametan, a imati takve veze da bi se mogli nekakvi investitori dovesti ovdje, jer vlada, kao što smo rekli, jednostavno od toga odustaje i neće to da radi. Ona ima neki sasvim drugih problema, pogotovo u opštinama gdje nije njen načelnik na vlasti. Ali zato to građani treba da shvate i da prepuste nama da radimo taj dio posla, a da ne gubimo energiju na ove nekakve druge sitne stvari i onda nigdje nećemo stići i to je ono u čemu mi se stalno vrtimo u krug i onda posle toga dolazimo u situaciju da ne znamo ni kuda ni kako ćemo. Ja ne bi ostao nedorečen. Ja molim građane za strpljenje, a ovo je prije svega bila poruka zaposlenim u opštini i niko nije Bogom dan da radi u opštini koliko hoće i kako hoće, nego da radi i da bude na usluzi građana. Posebno se to odnosi na načelnika odjeljenja. Ono što nisam malo prije rekao, a mislim da je bitno reći, kao načelnik i politika koju zajedno sa poslanikom vodimo vezano za našu lokalnu zajednicu jeste regionalna saradnja, na tome maksimalno istrajavamo i mislimo da smo mi upravo vodilja takve jedne saradnje za ove drinske opštine. Pored toga, cilj nam je i prekogranična saradnja i tu smo u projektu Drina Tara, a rezultat takve naše politike jesu bratimljenja prije svega sa opštinom Obrenovac i opštinom Zubin Potok, a nastojat ćemo da što bliže kontakte ostvarimo i sa drugim opštinama koje imaju za to želju i volju. Načelniče, evo, pomenuli ste neke probleme u lokalnoj upravi, međutim, evidentno je da opština Višegrad se redovno uključuje u humanitarne akcije na području opštine Višegrad, ali i šire. Da, kada bi mi bili normalni i kada bi se vratili pravim vrijednostima, sve ove nevolje koje tište građane ne samo Višegrada već Republike Srpske prevazilazi bi na bolji način. Ja ću uvijek da podržavam takve aktivnosti zajedno sa svojim saradnicima i neće nijedna akcija proći na koju se mi nećemo odazvati. Odazvali smo se akcije koja je bila za našeg sugrađanina Miroslava, zatim za maloga Gigovića. Evo ovih dana ste vidjeli da je porodica Pecirep, samohrana majka sa 4 djece našla napokon krov nad glavom i mi ćemo naći načina da im pomognemo u jednom segmentu. Poslaniče Kojiću, kad smo već kod rada lokalne samouprave, pitanje za vas odnosi na rad lokalnog parlamenta. Često se čuju primjedbe u javnosti da se samo mali broj odbornika pozicije aktivno uključuje u rad Skupštine opštine Višegrad. Kako vi to komentarišete kao narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske? Pa, ja sam bio i prvi odbornik poslije ratnom sazivu Skupštine, lokalne skupštine, a evo sad sam već 3. godinu i narodni poslanik i vjerujte da ako tražite moje lično mišljenje, ja ću vam ga iznijeti otvoreno, iskreno. Ja nisam zadovoljan radom lokalnog parlamenta, odnosno lokalne skupštine. Prije svega mislim i da program rada bi mogao biti još sveobuhvatniji i da bi se trebalo shvatiti u stvari da je to mjesto gdje se kreiraju, kao što Republička skupština kreira zakone na osnovu kojih se
čitav život odvija, čitav život Republike Srpske, tako i lokalna skupština kroz svoje razne odluke, zaključke kreira čitav jedan život na jednom malom lokalitetu kao što je opština Višegrad. Ovdje čini mi se odbornici, ja ne bih komentarisao sada, generalno mogu da kažem, čini mi se da ne shvataju dobro svoju ulogu i oni izgleda shvate samo kada treba da se dese novi izbori, onda su oni aktivni. Ali ja ne bih komentarisao ni u jednom od tih drugih klubova. Ja mogu da kažem javno za klub odbornika Srpske demokratske stranke. Naš klub je hendikepiran odlaskom predsjednika kluba gospodina Ljubiše Škipine na specijalizaciju, tako da to je jedan od iskusnijih i vrlo kvalitetnih odbornika. Njegovim odlaskom, znači, mi smo prilično hendikepirani, što ni u kom slučaju ne može da opravdava rad ostalih odbornika i ja sam veoma nezadovoljan također, kao i mnogi građani. Oni mene zasreću na ulici, evo kao i vi sa ovakvim pitanjima, šta se dešava, kako može da se desi da vam gotovo 2/3 odbornika nikad se ne javi i ne uzme učešće na raspravama skupština. Ja ne znam šta se tu dešava. Ja mislim da ljudi moraju da shvate da odbornik nema samo prava i taj dodatak, koji da budem iskren sada i nije neka velika suma novca, jer znamo da je načelnik opštine, to je već i opšta stvar, prvo što je uradio, smanjio sebi za 50% i svojim funkcionerima kao i lokalnim odbornicima smanjio primanja. Ali ovo što primaju nije zanemarljivo u jednoj veoma teškoj situaciji i mislim da održavanje sjednica samo jednom mjesečno i samo jedan dan i da se još i u tom momentu velika većina odbornika apsolutno ne oglašava, nikako ne može opravdati njihov izbor od strane naroda. Ja bi njima preporučio da ipak oni malo drugačije počnu se ponašaju, jer odbornik bi trebao da obilazi prije svega mjesne zajednice, da kontaktira ljude, da vidi šta ljudi na terenu traže, da se takvim predlozima ide na skupštinu. Imaju dvije stvari. Imamo odbornike pozicije, imamo odbornike opozicije. Odbornici opozicije, ovi sad mogu generalno da kažem, su shvatili izgleda svoju ulogu samo nekakvim kritikama, da mogu da na neki način devalviraju postojeću vlast, da podignu svoj ugled. Ja im to odgovor tvrdim da im je to pogrešno. I odbornik opozicije treba da izađe sa kvalitetnim prijedlozima. Ja do sada, a kad god sam prilice redovno slušao lokalne skupštine, nikad nisam čuo da je bilo koji odbornik opozicije izašao sa nekakvim konkretnim prijedlogom. Samo idu sa kritikama i to uglavnom totalno izmišljenim kritikama i kritikama koji imaju ulogu da dezavuišu narod i to će im se odbiti o glavu, to vam opet odgovorno tvrdim. Dok recimo odbornici pozicije bi morali da krenu sa određenim konkretnim predlozima koji oni kao opozicija mogu realizovati i na taj način da pokažu ljudima da oni njih predstavljaju. To je moje viđenje i ja to ovdje iznosim. Mi ćemo sigurno, što tiče kluba Srpske demokratske stranke, na zahtjev i građana i određenih institucija same stranke imati uskoro jedan sastanak sa našim klubom odbornika da na veoma ozbiljan i odgovoran način porazgovaramo, jer imamo više od 2/3 odbornika iz našeg kluba koji se još nikad nisu, ja sam gledao statistiku, javili na skupštinskim zasjedanjima, osim ono što moraju kao članovi nekakvih odbora, grupa, komisija, tako dalje, tako dalje. Znači, to je jedan, po meni, veliki problem. Odbornici moraju biti mnogo odgovorniji, mnogo sa svojim, da ne kažem, pristupom poslu mora biti i objektivan i odgovoran i onda u tom problemu sigurno bi se drugačije ponašao. Gospodine Kojiću, prošlo je skoro godinu dana od nelegalnog podizanja spomen obilježja na groblju u Stražištu i posle godinu dana to i dalje vruća tema. Na tom spomeniku stoji natpis genocid, između ostalog. Pored odgovarajućih rješenja o uklanjanju spornog spomenika, on nije uklonjen. Možete li nam vi reći nešto više o opstrukciji da se ta problematika riješi? To je upravo juče bilo, ja nisam bio prisutan, čuo sam na dnevnom redu i upravo to je taj paradoks. To je ono što sam je malo prepričao, da u ovom gradu nažalost ima jedan veliki broj ljudi koji mrze ovaj grad, ja ne znam iz kojeg razloga, i koji pokušavaju na sve načine da devalviraju grad umjesto da pomognu u njegovom rješavanju. Pa valjda je ovo nešto što bi trebali svi mi zajedno da radimo i da na tome kreiramo budućnost i politiku grada, a ne da pokušavamo da kažemo kako je neko veći od nekoga, a u stvari to je jedan toliki apsurd da upravo oni, a u ovom slučaju ja ću to javno reći, gospodin odbornik Topalović, koji je zajedno vršio vlast sa prošlom garniturom vlasti i dozvolio
da njegov načelnik i njegova lokalna uprava na nezakonit i nelegalan način se postavi taj spomenik, a sada gospodin izlazi sa nekakvim zahtjevima i on je tobože veoma nasikiran zašto se to tako dalje trpi, što se dešava. Pa kad ste bili, gospodine, toliko nasikiran, zašto ste dozvolili da se to tako uradi? Ima ona jedna narodna izreka koja kaže kad budala baci kamen u bunar, stoga pametni kasnije izdati ne mogu. I ja ovdje sada moram da kažem građanima da mi, a to svi znaju, mi smo prvi skrenuli problem na to što se dešava. I ja sam jedan pokretača skretanja problema šta su oni uradili svojom nakaradnom politikom. Ali mi nikada, i sada ponavljam, nismo rekli da treba nekome rušiti spomenike ili da neko nema pravo, bilo koja žrtva, da je pitaju da njemu podrže spomenik. Ali nema pravo da piše genocid, jer u Višegradu, hvala Bogu, nije bilo genocida i nema ni jedne presude i niko nema pravo, niko je muslimansko bošnjačko udruženje da se kiti takvim kvalifikacijama i da nama stavlja taj stup srama na naša pleća koja jednako moraju da izdrže mnogo toga. Znači, mi smo tada rekli da ćemo preduzeti sve mjere da se ukline sporni natpis i posle niza proceduralnih i parlamentarnih, administrativnih i ostalih radnji, mi smo došli dotle da smo dobili rješenje da se može pristupiti o uklanjanju tog spornog natpisa ili čak i uklanjanju spomenika. I onda smo mi kao jedni odgovorni građani željeli upravo da napravimo još jedan dodatni napor i da pokušamo sa predstavnicama Bošnjaka da kažemo ponovo, evo vidite, bez obzira šta ste radili sa prethodnom vlasti koja vas je dovela do ovoga, mi nećemo da skidamo spomenik, ali dajte, morate skinuti taj sporni natpis. Ti pregovori traju, ukoliko ne urode plodom, ja odgovorno tvrdim, mi imamo zakonska rješenja i mi ćemo taj sporni natpis ukloniti. Evo sad kažem javno građanima i to će tako biti. I sve ovo što ovi dušebrižnici govore do sada o kupovini ovih objekata, hotela, Bikavca i ostalo, o tome da nikada neće biti rekonstrukcije mosta, o tome da neće biti ovako, da neće biti onako, sve će biti ovako kako mi kažemo. I sve će na kraju potvrditi ko je bio u pravu i ko misli dobro ovome gradu. Ali osim ovog spomenika, gospodo, oni stalno sad izlaze sa nekakvim lažima i truju ovaj narod koji ima toliko svojih problema da rešate njihove laži i te njihovo trovanje, da mi nekakvim natpisima u novinama, da mi imamo nekakve koalicije s SDA, da sad vidi pravo lice. Pa sav grad zna za nekakvih famoznih obećanih 1000 glasova koji su bili u magli, u viziji samo njihovoj, kojim je obećavao doskorašnji predsjednik Skupštine Bilal Memišević da je prošla vlast dala ono što nikad nije smjela dati. Između ostalog dala je izgradnju ovog spomenika. Između ostalog dala je da se napravi i obnovi džamija po sasvim drugačije u centru grada nego kako je predviđeno u projektnoj dokumentaciji. Nelegalno također i nezakonito urađeno. A sve zaradi toga da bi se stekli poeni politički, da bi dobili bošnjačke glasove. I još niz projekata koje sad iz drugih razloga neću da nabrajam, ali ćemo nabrajati kad dođe vrijeme i moram da kažem građanima da imamo za sve potrebnu dokumentaciju. I onda ovi dušebrižnici koji sada ovako veoma bezobrazno i veoma, na jedan veoma nizak način pokušavaju da izokrenu stvari, doći će na tapet kad ćemo mi to sve iznijeti, a ja imam za svakog od njih kompletne dosije, pa ćemo vidjeti kako se ko od njih ponašao, šta je uradio, dokle je uradio, ko je ovaj narod lagao, obmanjivao ako govori istinu. Još jednom govorim građanima, sigurno ćemo riješiti problem spomenika, ali želimo na jedan civilizovan i kulturan način da postignemo konačan sporazum, da izbrišemo taj genocid, jer u Višegradu nikada neće stajati riječ genocid. Ukoliko ne budemo ni to mogli, evo opet javno govorim, onda ćemo ići čak i na uklanjanje spomenika, ali ja sam ubeđen da ćemo mi naći to spasonosno rješenje, a onda sad pitam ove koji su veliki dušebrižnici šta će onda izmišljati. Svaki put izmišljaju nešto novo, ali ta priča je vrlo kratkog daha i istina uvijek pobjeđuje. Hvala vam. Evo, vrijeme je da krenemo da pogledamo šta to naši slušalci vas pitaju. Vi ste, gospodine Kojić, upravo sada jednim dijelom odgovorili na pitanje našeg slušalca. Ja ću ga pročitati. Zašto odbornik Topalović i njegova politička partija toliko insistiraju na uklanjanju spornog spomenika kada su ga oni sami postavili? Odgovorili ste na ovo. Ja koliko vidim ovdje najviše pitanja se ipak odnosi na zapošljavanje, na podsticaje kod samozapošljavanja. Načelniče, da li će biti nekih podsticaja za samozapošljavanje u skorije vrijeme, pita jedan od naših slušalaca.
Svi oni koji posjećuju zvanični sajt opštine Višegrad vidjet će da ima već raspisan konkurs sa pravilima konkursa vezano za samozapošljavanje u poljoprivredi. Rebalansom budžeta ćemo izdvojiti dio sredstava za stimulisanje zapošljavanja u privrednim subjektima i ono što posebno želim da naglasim, vodimo aktivnost da u narednom periodu zaposlimo 10-ak pripravnika. Dobro, evo ja ću da kažem samo da je jedan student iz Višegrada upravo postavio to pitanje da li će opština Višegrad u skorije vrijeme zapošljavati pripravnike i odvojiti sredstva za tu svrhu, pošto je očito da vlada Republike Srpske ne odobrava sredstva za osposobljavanje pripravnika u opštinama gdje su opozicione stranke na vlasti. Gospodin Kojić ima neki komentar? Pa samo bi kratko prije načelnika dodao, upravo to je istina, taj student je dobro informisan jer je vlada na zadnjoj sjednici odobrila, kad se o tome raspravljalo, 3 miliona za zapošljavanje pripravnika, ali isključivo u javnim preduzećima i u sudstvu. Znači, ovaj put su na veoma volšeban način izbjegli opštine, zato što je posle izbora 2012. godine preko 80% opština načelnici su iz SDS-a ili iz opozicije. I to je veoma mizerno od strane vlade, ali činjenica je takva kakva i tu se onda pojavljuje ona priča da li vlada zapostavlja istočni dio ili ne zapostavlja, pa normalno da zapostavlja i oni sada vjerovatno pokušavaju kroz kontrolu svojih preduzeća kojima su njihovi direktori da putem tog zapošljavanja pripravnika sljedeće izbore dobiju nekakve povlastice, ali evo tu je i načelnik i ja mislim da bez obzira što vlada nije odvojila nikakva sredstva da opština Višegrad ima plan i da ćemo pokušati mi lično sopstvenim sredstvima po tom pitanju da nešto učinimo. Nastavljamo dalje sa pitanjima. Pitanje za načelnika Slavišu Miškovića. Da li je lokalna vlast kupovinom turističkih kapaciteta svezala kamen oko vrata opštinskog budžeta? Kako i iz kojih sredstava će se to finansirati? Ovo je jedno od pitanja gdje se vidi manipulacija sa građanstvom. Pazite, ja kada sam preuzeo vlast od prethodnog načelnika, opština je bila zadužena po više osnova. Zadužena je bila za Andrićgrad 3 miliona, što sa obradom kredita i kamatama iznosi 4.200. Zatim prethodni načelnik i načelnik SDS-a Miladin Nikolić zajedno su povukli neka 3 miliona iz fonda za razvoj i jedan kredit koji je postojao od saniranja vodovodne infrastrukture u iznosu od $980.000. I kada se ti stvari dešavale, niko nije pričao o zaduženosti opštine i kako će se u budućnosti opština poslovati. S druge strane, protekla vlast je imala na raspolaganju 6.700.000 konvertibilnih maraka za razvoj preduzetništva i za zapošljavanje po zakonu o naknadama hidroelektrane Višegrad. Od tih 5.700.000 mogli su sve investirati u ono što je rađeno u Andrićgradu, koliko je opština dala direktnih sredstava bez kamata da se ne zadužuju. Također iz drugih sredstava koje su imali na raspolaganju mogli su da ih usmjere u kamo pametnije stvari, a ne u nekakve betone i one projekte gdje se najlakše peru prare. I sada ti dužebrižnici pitaju zašto smo kupili imovinu i zašto smo Višegradu vratili srce. Mi smo je kupili da pored Andrićgrada mosta razvijamo i Bikavac, jer po Bikavcu je ništa manje poznat Višegrad i radit ćemo gore regulacioni plan i razvijat ćemo Bikavac, razvijat ćemo turizam i upošljavat ćemo na taj način naše ljude i turističke kapacitete. Slično pitanje se odnosi na gospodina Kojića, za gospodina Kojića. Kada će se radom početi protivpravno zatvoreni hotel Višegrad i da li postoji ideja kako da se imovina kupljena od Srbinje puteva pretvori u nova radna mjesta i koliko bi to otprilike bilo radnih mjesta? Pa ja ne znam, ja sam malo prekomentarisao.
opština Višegrad, ako ćemo budemo realni i iskreni, trenutno ne gazduje hotelom Višegrad jer je to ugovorom ostavljeno, znači do 1. oktobra. To sve što se dešava ide na štetu ranijeg vlasnika, ali nažalost i ljudi koji su ostali bez posla. A mi kad uđemo zvanično posjed hotela Višegrad, mi ćemo do tada već radimo i pripremamo sve aktivnosti da registrujemo preduzeće koje će se baviti ugostiteljstvom i onda normalno čim registrujemo preduzeće koje će se baviti ugostiteljstvom, tu se pojavljuju nova radna mjesta. Koliko će to biti novih radnih mjesta, ja sada ne bih mogao da kažem da ne bi bio neobjektivan, ali će biti sigurno jedan dio novih radnih mjesta i to će sigurno i biti jedan vid novog zapošljavanja radnika i nama je cilj da taj hotel posluje uspješno. Juče je bilo čak komentara na skupštini od ovih dušebrižnika kako neće poslovati uspješno, mi vam garantujemo da hoće, jer mi da nismo znali šta radimo ne bismo te objekte ni kupili. I juče mi je razlika između pojedinih ljudi koji se nalaze na određenim mjestima upravo u njihovoj sposobnosti, stručnosti i vizionarnosti. Mnogi ljudi mogu biti na mnogim mjestima i do sad i prije ovog našeg aktualnog načelnika ove vlasti bilo je mnogi načelnika, mnogi ljudi, ali niko nije ovo uradio što je ova vlast. I mi znamo, nažalost, da to mnoge ljude boli, smeta im ono što sam malo prekonstatovao, ja to ne mogu razumjeti, ne znam, ja ne kažem da smo i mi idealni, daleko od toga da je evo Miroslav Kojić idealan, ja jedino znam da pokušavam da radim što najbolje znam i umijem. I onog sekunda kada se bilo ko pojavi, ko odmah može bolje i stručnije, ja ću se odmah sam povući, ne treba me niko drugi ni izglasavati povjerenje, ni govor da se ja pomaknem ustano. Znači, ja bih samo želio da drugi ljudi koji samo kritikuju, a iza njih nema ništa, nijednog pfeniga nisu dali ni za kakav društveni, bilo koji sportski, kulturni, bilo koji rad, bilo koju donaciju, bilo što u ovom gradu se nisu pojavili i to samo ovaj grad zna. Oni su najglasniji kritičari svega. Zašto? Pa zato što su, dragi moji Višegrađani, ta grupa ljudi ostala bez svojih privilegija. Ostali bez lako zarađenog novca i bez načina kako su oni razmišljali i kako su oni vladali ovim gradom i normalno da sada njima sve smeta. Ja vam odgovorno tvrdim da ćemo mi istrajati na svemu. A kad dođu izbori, ukoliko vi kažete da mi nismo zadovoljili vaše interese, da nismo opravdali vaše povjerenje, normalno tu ste vi da to odmah uzmete tu lijepu olovkicu u ruke i zaokružite. Valja ovaj ili ne valja ovaj. A do tada samo bih molio da imamo strpljenje, da poštujete ono što radimo i da vjerujete i da vidite i da pratite. Nemojte da slušate šta priča neko, nego gledajte. Ne može biti normalan čovjek u ovom gradu da je protiv ovakve kupovine ovakvih objekata. I nismo mi džaba rekli da je to srce duša Višegrada. Pričaju o nekakvim novcima. Pa molim vas, koji menadžer, kao što je uspio načelnik opštine da izdejstvuje da plaća na 10 godina bez kamata. To boli nekoga. 10 godina bez kamata. Jedan hotel, jedan onakav robna kuća, ona zgrada do hotela, stara robna kuća, niz objekata, samo posluga i sve to za ovu cijenu koja je nešto malo preko 5 miliona. Pa molim vas, nema, ja vam sad govorim evo kao menadžer, kao čovjek koji sigurno mnogo čime znam da se bavim, bavio sam se, nema tih para koje bi mogle da se izdvoje, a da se kupi i procijeni lokacija Višegradske bašte i hotela pored tako monumentalnog spomenika kao što je Ćuprija na Drini. Ja kad bi imao i da sam mogao, samo za njega bi dao tolike pare. A to ljudi koji ne shvataju, to je njihov problem. Ali ja garantujem i vjerujem da u ovom gradu ima drugih ljudi koji znaju šta je vizija, koji vole ovaj grad i ovaj grad mora napredovati, ja sam u to ubijeđen. I evo još jedno pitanje za načelnika opštine Višegrad od naše slušateljke. Hoće li se zapošljavati domaći radnici na rekonstrukciji Ćuprije na Drini? To je jedan izuzetno prisutan problem, ograničen je broj radnika koji mogu raditi na ovim poslovima, a zbog nezaposlenosti velika je želja ljudi da se tu zaposle i tu se javljaju razni mešetari i pronose ovakve i onakve priče i oni su skloni zluradosti. Principijelan dogovor koji ja imam sa firmom Tika i izvođačem Erbu, da sve radove koje mogu da se izvode domaćom radnom snagom će se izvoditi, a ono što nema na tržištu Višegrada će se dovesti sa strane. Prije svega to su stručnjaci za kamen koji će se dovesti iz Stručke i nuđeno nam je određen broj inženjera hidrosmjera koji mogu da izvode. Nažalost, Višegrad nije imao takvoga kadra, pa
sad su došli neki inženjeri hidro iz Goražda, a ovo koje bude u perspektivi se dalje radilo, znači sve vozači su sa područja opštine Višegrad, rukovaoci ovim mašinama, svi ostali kadrovi za kojima se ukaže potreba tokom dalje gradnje, a budu sa našeg tržišta, će se zapošljavati na tom projektu. Samo bi ja kratko da dodam upravo koliko mi možemo da utičemo na njih, da ne ponavljam se, to su izvođači, znači turska firma, tender završen, turska vlada, turski novac. Ali mi smo upravo pritiskom na njih uspjeli da izvestujemo jednu stvar koju možda mnogi građani ne znaju. Vidite ovdje ove kamione, ove bagare koje rade. To mi u našom gradu, na našoj teritoriji nismo imali. I mi smo uspjeli, i oni su tada trebali dovedu ljude iz federacije sa svojim kamionima. Mi smo upravo ovim političkim pritiskom i čvrstim stavom uspjeli da ih nagovorimo da odu i da kupe. Znači oni su kupili direktno ove kamione i dovezli ovdje da bi naši vozači i mašinisti opsluživali tu tehniku. To je ono dokaz kako mi nastupamo i u buduće. Sigurno ćemo uspjeti kad dođe u sljedeću fazu da ubacimo još onoliko koliko bude potrebno naši ljudi, nek se građani za to ne brinu. I evo za sam kraj današnje emisije probili smo sve termine, ali dosta je toga o čemu ima da se priča, ima još o čemu da se priča. Gospodine načelniče, za kraj možete li nas kratko upoznati sa planovima lokalne administracije do kraja ove godine, ali i u narednom periodu? Molim vas, nemojte zaboraviti taj najavljeni bazen za omladinu. Znam da to dosta omladine interesuje. Svakako da neću. Kratka je ovo emisija da bi rekli sve što treba reći da bi upotpunili jednu sliku o radu lokalne vlasti i planovima koje ima lokalna vlast. Ono što je sada činjenica jeste da mi faktički nemamo ni jedan otvoreni teren sem onih betona pred osnovnom školom, a ako pričamo o razvoju sporta i omladini, mi njima moramo priuštiti nove sportske trenere. Jest da je Višegrad imao najljepše sportske trenere u sportskom centru i potom je bio prepoznatljiv u bivšoj Jugoslaviji. Sada su tu nikli novi objekti i zbog toga moramo pristupiti izradi novog sportskog centra koji će imati sve te sadržaje slično onim sadržajima koji smo imali i prije. Na to će se naslanjati bazen Aquana i ostali sportski sadržaj. I druga stvar koju hoću da naglasim ovom prilikom, gdje ćemo uložiti kapitalna sredstva, jeste rekonstrukcija glavne ulice Kralja Petra. Samo jedno kratko nadovezivanje. Upravo u nedostatku radnih mjesta i trenutne nemogućnosti stvaranja stalnih radnih mjesta mi smo dovoljno svjesni da kroz otvaranje javnih radova možemo da privremeno nadomjestimo taj nedostatak i da ćemo kroz ove javne radove uposliti sigurno, da ne kažem sad, ali veliki broj ljudi u jednom ograničenom vremenskom periodu, a u međuvremenu glavni i osnovni cilj će nam ostati da razmišljamo kako riješiti jedan gorući i glavni problem, to je ta nezaposlenost. Gospodo, hvala vam na današnjem gostovanju u emisiji Aktuelnosti Radio Višegrada. Očekujemo vas uskoro ponovo sa novim planovima, da vidimo šta ste to još uradili, šta ćete uraditi. Poštovani slušalci, vi ste pratili emisiju Aktuelnosti Radio Višegrada. Naši današnji gosti bili su načelnik opštine Višegrada Slaviša Mišković i narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Miroslav Kojić. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Evo, današnju emisiju pripremila je vodila Milica Kusmuk, tehničko-tonski realizovao Novak Knežić, uz napomenu da reprizu ove emisije možete poslušati na našim talasima danas od 15 časova i 45 minuta. Hvala vam i prijatno.